kaliang ka National People's Front na ka NPYF ka balik wing jong ka NPP kwa bangin ai khoblai yo menteri rongba jongi u pandrat ke sama ba ki menteri ki badon dekat u bala simi karai ben menteri kamno ya kan youth policy ka ba raja we nginget ba kajingon ra ya kan ka youth policy kan mon ra jong to shibo ni na samla baknang begini yo ben address the situation ni gino ki problem sabaya dai kum ka yo kam yo jam dan ni skill development ki program ki ki leadership quality program ka sports ni by education and environment te nginget dulu bagani kan mara kanurim ke baskem ni na samna abang tip baka jelas ni kata jelas kabadon ki na samna ki bokuntam agarta kanyo kadu aku arsnem bat ngin dapat dekat isu pada 100% joki nong sok senong jong kejelam ya joki berkowe tidak kani ka youth policy ngakermen ba kan manra hiru ya kata kalawai ka bakernai na samla jongi bakin yo ben tur sakhmat ben penkre lagi hakapor ka benwan ya di senam di benwan hakmat jonki bat dakani ru sisi ng kwa na play biang ni menteri lomba badi sorkar Meghalaya berkawai belalak menteri kami ketika youth policy arjar